ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Deputy Commissioner Jok East Khasi Hills USC Sadhu Ubalongru Returning Officer Jang Shillong Parliamentary Seat Hakalai Poitrek Ujemang Araja Pusau lalum na gejingalang beginongilam Jang Giseng San Perthai banyak keren halo gejingpen krai ke senginyo vote ke banlong hakasau trek ujuliu Araja Pusau. Hagijing keren begila patai kubur di Melawai gejingalang UMLE Jang Voice of the People Party di Molai Constituency Ubak Bright Starwell Marbanyang ulakam bahar gejingalang Deputy Commissioner ulapin bena bagi Section 144 CRPC on penjeri tang hagajaka nyo vote kata tang hapulu bagi gejaka marjan ndre om habrok kuwe ke East Khasi Hills string. Ubak Bright Starwell loong bana kalyang jang Deputy Commissioner ulapidang ya kejing dawa jang ke parti benweng ya kemat kebesan jang Section 144 CRPC kebakhang ya kipat ba bendek kemen hagas nginyo vote. Kalau ke iki ba skol tanan ba nakaliang jong DC ha kanika namtan sipangi nang yo kandu but UDC ha banyak keren ya kabidi ba katuka mat ka panglawan ya keren teng ni sokmen ba UDC ba syem ya karai but dak baong ba katuka section 144 ba impose kan debi tang hapo kajaka counting within the premises of the counting center kanum dei syaba tani bro ko ka district katari ko way bat ka harapan ke UDC ulah pediang ya kai ka bangi nadu kasi baningkong laong bangian nomla ban pediang ya ka point number 5 apo jong to order ka bamsya ban yami pai ba bamsya ban nya rally ya ki pai ba ya nakaliang ka jong ngai scam ha ki mana bai mandi na so on sa pen bra pai ba de katahi nakaliang ka jong so ban pau ka bami nakanika meeting ke bangi nak sudah punya kendu batu DC sing lam nang ka jong job mo bajong pai ba ba ko bajulong hi kani ka demokrasi kini di kapor ka bangi celebrate ka demokrasi ba kini du ba job idan ko hok makin mi ban le kemen ya ki ketong ka bagi ki kersan katahi na kalian ni ndai kawai ka jingkar pat na kalian dari kum ka parti tolong ba mo ya ki pai ba aba kini kemudian kilong ki ba jai kinum penongkam ya ganu mo kaban long ka tut ya ka songsingan bagi scam ba nilong ki kum bajulong mo ki pai ba ko na kor katahi ka request na kalian gongi kum ka parti Kadi melang jongi BBP, UDP, Kongres, Independen dulu gimana? UDP gimana? Lah bualas borak iwan ni. Kani meeting lapat aru masa long DC pada kami open up yang open changi ke house ni kan long isu kan. Dia nak hilang ke parties kita various issues pangkat ka imposition of section 104 ba kini long ba tam dakan jumut tu hot ni ong ba nakaliang ka DC lo impose support to area accounting fine dari ban impose ya bro ka ayut kam ni hagmut dinalang doi ka party ka DP ru ana ni perhat ikan ni pat na pau hi mane hi kon support ya kata kon review kon rebook no ya tu ka ba jingra ka meeting ka bala ilong mensua DC boleh rai lang berkai rebook yang itu ba right bangin num dan suo ka season 1 mereka hajaka ka ba counting ka ba independent tadi ka ba ya kan min pat ki kam ki jong ka section nam tang agent info la ya counting agents like bit na like na tadi be kan per maintain ka yang DC ustaz halong nan yang jongi pol party su bangin ya kit kya ya pilem nang ba ki bro kinum mo kinya be kan ti su sign ndan ko no ba na kubit ang dokumentai pa kita lo kajing sang jongi ru hi bangi hapakat mentagi kena school jongi pun jongi habile fourth semester 6th semester jingja kumi kemariang hakaba la punjat surop punti king ki hulum yeng ki westem baya pa em kang jing yarap kenya chacha de bakang ni kelas 11 di first year kaba kinang room dasi kelas kaba kinaba exuet kaba kala exam gum to kinab issue ka fees college ki chongshit menta baca kelas dekat ai ka jing suk ni sang kanya menun jumit mar bajab te
let them sebre bom job te kam nilai kena itat job sebre yang rei kajing kwa jong request jong DC jong ba di candidates kena ai ka root ke jong ki da job na ikinya ba ila penting kia tang nur tang nur te kajing kapat appeal jong ah ne ko ya baro ai to ai resort non be job kena kemen de rongsan lomba kajing sup inside kan ne ri kajing tang nur duit jing song sup sai hak senong jing te kapat ki balang jadi piunyam report kinyam baro banyak bo jing duai nam takani kasih hang ba ke ibu kenal bet ko piang masuk sai hak situ dengaru na dia kumu kustani menem step hak situ akiba so nak duai dengan i ba play cepat dengan scam ki ki banget ji toh ya bo saya play tip ai papa jadi jadi bagi kun jadi nak away di kun jadi jadi tiền mà